nirmala kenyam ani biakamal ka Nuer Online TV kajan gwasame banangich ka Nuer English language basic phrases gwadame de kodan ngech kandobriene titi kandobriene titi she dobriene dang di she karyaleka ko de kon ka ngach kenyam banaka kwen lodien ka tuk kawaini kana tuk nuare jagalat gwakel gwasame mishalare the toilet is closed gwawarara shagak tangwas ne dere larno amam shagak gwashone shagak the toilet is closed gwawarara shagak na mejananyam mabukon gwasame kamarode the AC is malfunctioning. The AC is malfunctioning. AC chalet. AC chalet. AC dunjam malakojano. AC chumi pinjada by AC bajalep. AC chajek de lara chajek ki AC chalet. De lara no kare AC chajek. Diodian, the screen is frozen. Screen charo caption. Screen telephone ke da screen dorka duno na me micha the screen is frozen. Screen charo caption ke wang screen ka charo da caption dong e telephone muguru jeno de la duno wang da charo lep bila screen charo caption the screen is frozen. Mondian, the elevator is out of order. The elevator is out of order. Elevator chalet. De larnon. Elevator amalana nang niam ki malana nong pin. Majalna. Ka witen kon tinta ka Western world kan witen kon ka Africa chike airport no tiken commercial ke elevator. Bon yal ka je ke be ben pin ka ja. Lola janang ko jan la jale bichu chong na jin be chu nang wa da nang ajitin. She lip but the elevator dana la jal karwade you know elevator chelet ki de la elevator chaje katung ne international na many again number 4 the elevator is out of order ki elevator chelet ki de la ne elevator chaje the door is jammed tik charoda gak ki de la no bab Sharoda gak seek Sharoda gak the door is jammed tik Sharoda gak ala dong dul shagak dong shi charok captain guam Sharoda captain and tik bab lo Sharoda lep balaru nene the door is jammed lo Sharoda lep la walep kuje she no ki charok cap te guam Sharoda captain dong rile no balaru no seek Sharoda gak ki tik Sharoda lep no muku kon tugne kamenya manyok ala closed karwade chale gak closed gak chagak closed chagak ka tungnas gwazme malfunctioning am karwade malfunctioning chejek malfunctioning mubu kon ka frozen gwazme chero caption ala frozen la mi ci jël ci ciong na jëna wax kelamo chero caption the elevator is out of order karwade chelet ki gwada ma chagek telemilat katin out of order chelet you know jammed chero da gak ki chero da yen gwada dan che gro gaktin ci mi chakularo the door is jammed seek Sharoda gak ki seek Sharoda yen guam tot ki gwada dana cha gak ja dongte guam ril mitetin Sharoda captain alo namo be ti be jako Sharoda belep bal kon le mije batul ki dong ki Sharoda tul rejabo de larno no the door is jammed tik Sharoda gak ki tik Sharoda lep you know titi ke riet ki basic phrases ki domneriene te goran wo dong len ka ngach. The toilet is closed. Gwa warara shagak. The AC is malfunctioning. AC chajek. The screen is frozen. Screen charo caption.
The elevator is out of order. Elevator shellet. The doors is jammed. Thick charoda gek. No. Bichu gorno bi nyuak netin koken. Ene biata kamal bana nyo jigam do dien. Bye bye.